بسم الله الرحمن الرحيم. Tautua sagan sarbat tangkungan sen niya kapilangeri. Dasin nakamasyan kikarang Allah subhanahu wa ta'ala. Paralu kisenga sengang kaniya. Anjuni kaniya ibadah. Pakusiyang panyumba mangir karang Allah subhanahu wa ta'ala. Tiaja bawang asambayang. Hajiya, umraya, apwasaya, ajakka kasagam maranganaya. Tapi jai sikali ni kana panyumbang. Ibadah tena neseng umma isilanga. Kasabab bila ri pangisingang agamaya. Salah serena ku contohkan yang kanaya. Anjuni kanaya ibadah. Nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilalan di hadith naniya kan riwayatkan al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Anjuni kanaya palap-palak doangang. Ia mi'antu ibadah nakana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabaji nisenna. Angkanaya. Inainaya ibadah. Mangiri marangan naya karang Allah subhanahu wa ta'ala. Batuan na niya ki panggaw kang aparuah. Niya ki musyrik mangiri karang Allah subhanahu wa ta'ala. Jari tena nakikuli angkanaya palap-palak doangang mangiri nakbita. Ya Rasulullah, sariak barakah. Ya Rasulullah, sariak gasing. Ya Rasulullah, sariak kamannya sagam marangan naya. Tapi harus kini pala angkanya. Ya Allah, sariak kagasingan. Ya Allah, sariak dalli. Ya Allah, sariak kasalamakang. Sagam marangan naya. Jarinne pala-pala doangan. Tena nakulle ni pala mangiri marangan naya karang Allah subhanahu wa ta'ala. Tena nakikulle apala-pala doangan mange rina bita sallallahu alaihi wasallam siagam marangan naya. Puna ni papalakan nak bita akulle dia miantu as-salawat ki mange rina bita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Anne anggap bagi pahala batur karang Allah subhanahu wa ta'ala. Punna salawat ki mange rina bita sallallahu alaihi wasallam.